Amazi tugiye kuvuga ku kamaro k'amazi. Amazi ni ingenzi mu buzima bw'abantu, tujya tubona ko 3/4 ari amazi ahumutse akaba ari ubutaka. Murumva yuko amazi ari menshi cyane ku isi tugereranyije n'ubutaka ahumutse. Amazi rero, ikindi ku mazi, amazi afitiye ubuzima akamaro. 75% tuvuga yuko ari amazi, naho ibindi 25% ahasigaye ni ubutaka. Amazi rero si icyo ngicyo, tugiye kubona imimaro 5 y'amazi. Umumaro wa mbere amazi afitiye akamaro ni abantu ndetse n'ibyaremwe. Ubwo ndavuga inyamaswa, nkavuga n'ibimera, ari byo mubona umuntu ntabwo yabaho adafite amazi. Amazi rero uwo ni umumaro wa mbere. Umumaro wa kabiri, amazi atumariye iki? Amazi atuma turayanywa, ndetse bavuga yuko abantu bakunda gukoresha amazi ni abanyabwenge cyane, kubera ko iyo ageze mu bwonko afasha ubwonko kuruhuka neza. Abantu bakunda kunywa amazi batekereza byihuse. Amazi rero no ku nyamaswa tubona yuko inyamaswa zanyweye amazi akenshi zijya zigira umusaruro ukomeye. Ikindi, amazi ni ingenzi cyane ku bantu bose, ku matungo. Abantu bakunda kuyakoresha mu bintu bitandukanye. Tudafite amazi nta buzima. Amazi kandi ukuntu afite akamaro gakomeye ku isi, hari ibihugu bimwe na bimwe by'ubutayu ujya usanga ibyo bihugu, hari igihugu usanga litiro y'amazi ishobora iri ku $25. Inaha amazi mu gihe injerekani y'amazi ari 20. Bavuga yuko igihugu cy'u Rwanda gikikijwe n'imigezi, kigakikizwa n'ibihugu bike. Igihugu cy'u Rwanda kiri mu mazi cyane, niyo mpamvu usanga amazi ari menshi mu Rwanda. Akandi kamaro ubwo tugeze ku kamaro ka 3 k'amazi. Amazi afasha abarwayi gukira indwara vuba. Umuntu utanywa amazi ajya akunda kurwara indwara zikurikira: ajya akunda kurwara impyiko, kubera ko impyiko zikunda gukoreshwa n'amazi, akarwara umutima, akarwara igituntu, akarwara igifu, akarwara n'izindi ndwara nyinshi. Rero mukunde gukoresha amazi kuko amazi ni ingenzi. Akamaro ka 4 k'amazi, abantu benshi ujya usanga bavuga ati umwanda. Amazi rero turayoga. Amazi uyakoresha mu koga, umubiri ukaruhuka, ubwonko bukaruhuka. Kandi bajya bavuga yuko abantu bakunze koga muri pisine kubera ari amazi. Ujya usanga kuyicaramo byonyine bivura indwara nyinshi cyane, harimo indwara zo kutihagarika neza, harimo indwara zo kwituma nabi, harimo indwara zo kuribwa mu ruhago. Ubwo rero amazi afite akamaro gakomeye cyane. Mu bushakashatsi bwagaragaje yuko mu gihugu cy'Ubuhinde hari umugabo washinze ibitaro by'amazi, avurisha amazi kandi abamugana ni benshi, ndetse uwo mugabo ivuriro rye ririzewe cyane. Ubwo rero mukunda amazi kuko amazi ni ingenzi. Akandi kamaro ka 5 k'amazi, turayafurisha noneho tukabasha kwambara imyenda ifite isuku, ukabasha gutambuka ku bantu ukeye. Mujya mwumva akavuga ati dore anyuzeho arakeye, arasa neza, mbese arahumura. Ubwo rero ni iki? Ni amazi. Amazi adufitiye akamaro gakomeye. Navuga byinshi ku mazi sinabirekera. Mureke dukoresha amazi. Kandi abantu batanywa amazi akenshi mujya mwumva nk'umuntu yamara guhita agasura. Iyo asuze rero imisuzi iranuka, ugasanga anukiye abantu kubera atakoresha amazi. Bajya bavuga yuko abantu bakunda gukoresha amazi ntago bajya banuka. Rero abantu bafite icyuya kinuka ni abantu badakoresha amazi. Ubwo rero amazi ni ingirakamaro. Mureke dukunde amazi. Amazi afitiye akamaro isi yacu. Ubwo rero umuntu uzakunda gukoresha amazi ni ukuri azagira ubwenge, azagira kwiyumvisha, azagira
gutekereza ahabuze amazi hahora hari umugese urahanuka ndetse uwo mugabo ufite ibitaro by'amazi abagore benshi bajya bavuga ati kuki tutagira amazi ukunde kwicara mu mazi uzagira amazi menshi ndetse kandi uzanshimira nyuma. Uwo yari Vestine. Murakoze cyane kunkurikirana, Imana ibahe umugisha.